etorriak ikastarora. Ni Urtzagarai naiz. Kaixo, Eneko Tejada naiz eta gu Bilboko Hezkuntza Fakultateko irakasleak gara. Hola, soy Xavier Basogain de la Escuela de Ingeniería de Bilbao, UPV EHU. ¿Conoces STEAM? ¿Sabes qué es STEM? ¿Te gustaría tener una primera visión de qué implica STEAM en la educación? Este curso trata sobre educación STEAM. Gaur egungo hezkuntza arduradunek STEAM gaineko jarduerak bultzatzen dituzte. Horretaz gain, ikastetxeek ere gai honetan interesa aurkeztu dute. Beraz, gure ikastaroan, zeharkako gaitasunak, irakaskaietako gaitasunak eta STEAM hezkuntza landuko ditugu. El curso se basa en tres principios fundamentales: currículum adaptado a las necesidades de una sociedad moderna, potenciación de las capacidades cognitivas de los estudiantes y el uso del ordenador y de las tecnologías de aprendizaje en el aula. Baliabide teknologikoak proposamen didaktikoetan txertatzea garrantzitsua da STEAM hezkuntza ondo garatzeko. STEAM hezkuntza bultzatuko dugu. El curso también tiene una serie de sesiones prácticas. Utilizaremos Scratch y Snap como entornos de programación que facilitan el hecho de desarrollar proyectos en el aula sobre STEAM. STEAM programak bultzatu behar ditu. Hemen, Mina del Morron zientzia proiektu bat egiten dugu ortuaren bidez eta robotikaren munduan murgiltzeko aukera ikusi nahi dugu lehen. Animatu. STEAM metodologia ezartzea gaur egungo euskal hezkuntza sisteman ezinbestekoa iruditzen zait. Ikastaroan itxaroten zaituztegu.